Tokolang solong elephant corridor kepaman ponjia pan kachingwai. EKAC ningkaning koi kechok Arni Karcho. Teki langjun Serdihun Club along KFA pen voka ke pangrenga seke kipi. Kardom nili karbi berta thambang thare chesong tero non bertang ton pen arjoi tham. Nili constituency ang kangalong Tokolang so elephant corridor aputak chitini pai siarni ada por pai Gracia por malompen ramterang arong arada tumpen chingwai tungsai padopon. Bangso kachingwai along Karbi Anglong Autonomous Council a chairman Horen Singh Be ahin pen ke Japon along England Elephant Family pen team Kinan Hawk Glondale WTI pen Dilip Diori Silonijan Ranger Babison Tokbiatum Chetongdun Elephant Corridor ke padodam jia dimalong ke do arada tumaphan Kethan Kimumdam Thekjia Phan Mayalong Chingwai Pon Lapen Anparta Ramterang Model Village along Kedo Arada Tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council a chairman Horen Singh Be ahin pen kedamtang Nini Angbong Longlea Pata Kipi Ponjia Phan claim ponsi pini arnia notice along Longpon Lo Lapen Kibangji Nini ni Thomang Bong Bangsoa Arongaphan Longlea Pata Sitame Ronpon Popusi Mayalong Ningje Pon Camera person Stephen Teron Penratish Rongpar Cut News Channel Difu Bogojan Subdivision ang Nongnam Kachetang Eastern Karbi Anglong College along ningkaning koi kechok Arni Katalon amai kepeman. Chitini Pai ECR ni ada porpai cap aborpen EKAC Methang College along Abarim EM Humsing Bepen Kachepahem Pupon amai along Maike Pha Tepialam EKAC a principal Dr. Anil Chandra Das Pensi Klardagalam Thanlo Alohi Sarpo Aman Pen EM Madhurja Dhekyal Phukan Chatongdun Anparta EM Barim Rajendra Rongpi IS Hokim Rongpi Rat Asai Klembang Kang Therbe Lapen Penang Ketekidingatum Chatongdun Mayalong College Kacharli Arisoe Jangatum Pen Mai Kangpualun Lunsi Chengponlo Deputy Director Cultural Affair Assam Dharmeshwar Dwara Arideng Pen Lokimo Langsolian Ingpuponlo Mayalong EKAC Akai Apurkimo Lapen College Kapa Mesenji Haihuya Phan Chatongdun Alohia Tumpen Lamthan Pajermi Ponsi Mesen Pen Pachun Pon Chitini Paisi Arni Anarlo Porpai Crania Porpen Karbi Farmer Association Lapen Puluni Duck Breeding Farm Asai Kang Pen Chepatir Piponsi Tekelangjun Serdihun Club along Voka Kepangreng Aseke Kipi Labangso Voka Kepangreng Aseke Kipi Lapen Voka Kepangreng Nangji Aputak Cherok Tok Ameke Padopon along KFA Konchun Bang Tinku Ingti Dun Maifu Soransim Rongpi Lapen Anparta Puluni Duck Breeding Farm Manager Dr. MS Borwa Icon Officer Pator Singner Lapen KFA Arisango Atum Chetodun Kadokawe Self Group Thongkep Atum Bangso along Seke Endun Lapen Agroptin Atum Apan Wokak John Kep An Ron Ponsi Kepangreng Pameji Apan Pachinidun Chitini Paisi Arni Adapor Pai near Kebapor Malom Dipu Central School along Semen ng Kethon ihom AS02 AC 8018 at truck kahino ajog DAV School Lapen Central School Arleng Carlo Atowar Angbong Pasangtan Central School along Simen Kewan Boma Truck School Arleng ke Bajia Porhood Keheno Dagajok Towarang Bong along Amatsi Sangtan Lo Truck Katewara Bang ke Thana Tengke Toning Koi Raisi An Asimen Kardiksi Kewan Birta Kilongdun Atengke Kesanun E Mate Pickup Kavedara Joksi Truck Arleng Arlun Edat Lupusi Pachini Pon আমি গুৱাহাটী পৰা আহিলোঁ 21 জন আছে গাড়ী সৈতে 21 জন আছে পাছিং আণ্ডাৰলোড পাছিঙত আছে আমি এইটো চেণ্ট্ৰেল স্কুলত আহিছিলোঁ মানুহ আমি ৰাতিপুৱা ইয়াত 8টা মান বজাত আহি পাইছোঁ 8টা বজাতে বেয়া হৈছে উঠোঁতে 8টা বজাত উঠি থাকোঁতে বেয়া হৈ গ'ল Birta Bangela Pansi Kangton Poniglo Laibom Tha Cut News Channel Dumi Thakme Korang Thu